chief minister ke pu la solam nilitum ke thak dun da dolo alang li chingwai na lang pasi pul hai chingwai na lang pu ke halada Assam Land and Revenue Regulation 1886 long ke tok avi hada ka fourth with pusi ke tok notice anda pinang ni pusi pu la PGR VGR long encroachers atum phan an ke lagi encroachers pun ang kokpom kumat mahada ke dodam lagi illegal lagi di lasi la encroachers a ot e pen ke do pulo la a ot e pen hada ki lut tum phan an ke lagi notice ti pe pin tan si eviction nahi pulo la penon chief minister pulo chingwai na lang pa ka chingwai adlo chu February inquiry ni bo alada arboretum lang chingwai ke di la pen la dak itu ma CEM hello akitin nei lo la yu kam la pen EM revenue land and revenue omor sing tiso alang litum da pulo ke lage eviction vek po pulo ke di la si kachingwai nang ya kam ga velo la pen enita lo long e kachingwai nang yu pa provision na ve lage alang litum pan ke langun e poda kalilo thang na kalilo la PGR VGR long ke dakar myang long chot kalilo lage Assam dang da bap India dang isita lage eviction vek na po athema PGR VGR pulo tante lage chelong chai nong kachupang na khai lo ken the chelong chai nong panta ing hon dang ji pusi veterinary department la pen ason da pi lo ga di lage lagan dang vek ji pulo mati BJP tum da pulo chai nong phan ji ing hon dang ji pusi pu la posi la chelong chai nong kapang reng phan si la PGR VGR ke dolo la da ke munit tilut dam ra hema chikim pulo te lage a ot e pu vek nan po jat a case ita la pen la tum hange eviction ver nan po motihala high court supreme court order long edo tribal atom phanjong se plain silam ante halada ko pinya plain silam te hada tribal dunge pe dolong nan po bange high court supreme court order du la bange chok chepik alam lo la si west karbiang long asor hetzing rong par MSC socheng a constituency rong along la video ta theklong at lo jok ta alang li poisa garon la bangke alang li phan FIR ta pinang po non apor lang atima non ta election na period lang la election mo June 4 thro anke election a period po si pudet po la bangke MCC model code of conduct do bom lang la si alang li phan case to the pivek nang po la ke lo bangge therak me mi alam lo apen ison bang aku nilia bangge mahu tu me mi ku alam bang lo alang li amen hon sing rong hang bo ne pe ne akorte ai ik phan ke nili ke do un hutsi register of cooperative society along ke do un si alang li hada kam na long dun lo hai la pot ange amu bangge nili tum han si nang pi sum thu po bangge la bangge Yarso alang li tamata chot nang ye podlo la sila bang ke tengi chok pu gala ke alang li putakalilo alang li agu si kopirnia chairman pu la posi son ke tengi alang li phan ke tengi chok ye phan li chairman na bat kali BJP rumta la posi la ke illegal lo alang li phan la ke ne tum anta pulo non api non ke wang thui lang an ke son claim nang ne de